kuendelesha Laikipia yetu katika sehemu. Uria wari munini wa minista wa wonjoria Ndiritu Mureithi nianyititwo mbaru ni Ateti atatu aria marang'ethanagira nao gituro-ini kia ungavana kaunti-ini ya Laikipia. Atatu aya aria ni James Mwangi, Thuita Mwangi na James Mathenge nimaiguithaniirie kunyita Mureithi mbaru thutha wa muhuhu ati Mureithi ni ameriire gukana mahe mawira angiyukia giturwa kia ungavana. Baada ya kutafakari, baadhi yetu tuliamua kuchukua uamuzi huo na kutangaza nia yetu ya kuendelea katika uchaguzi huu mpaka tarehe 8 mwezi wa 8. Ako na moyo mkuu ambao Wamasai watatoshea, Waturkana watatoshea, Wapokot watatoshea, Wameru watatoshea, Wakikuyu watatoshea. No na thegi ya kunyitwo mbaru ni atatu aya utiri kuramenyekana kana Mureithi no ekuyukia John mwanikita munini wake ukirikana mĩario no irathie na mbere. Na hari nie ni gitio kinene muno ni undu wao kwihokera nie no tongoria wa Laikipia. Na ndenda kumacokeria othe ngatho na timu. No kuringana na ndumiriri iria Mureithi arekereirie thutha wa mucemanio wa mahoya ma bururi guku Nairobi, ngwatanio yake ni handite na ndingĩenyenyeka. Tukite hamwe nigetha tuone kwagiriru Laikipia, nigetha tuthondeke thirikari iremenya na thirikari iramenya ati riria kuri na insecurity Laikipia ndiagirire gutumia. Riu Mureithi akang'ethanira na uria ni gavana wa ihinda riri Joshua Irongo uria wayukirie tigiti wa kiama kia Jubilee. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u.